enen yiɗen jooɗi ko cuuɗi yimɓe ɓen ala yaltude enen yiɗen andi sen yalti en wawata heƴƴude e ɓeeɗo wata en accu noon ko meɗen ɓe neutralisa en ton hay goto susta yaltude ɗo kadi hara en susta yaltude on andi ɓe si ɓe fokkiti ɗo ɗen joni ɗon andi konto suti o andi konto suti si ɓe ko ɓe fokkiti ɗo kon si tawi ɓe marsini ɗum ɗo en jooɗiki en fanki ko ɓe fokkiti ko invitugol Mamadi Doumbouya fi o ara on faami ko mi wi kon on andi Mamadi Doumbouya gilandema o invita ɗo 2 fois mo invitede ɗo ɗen min inni so si tawi tun hawri mo hooli ko lanɗo yo ara on andi o suusari arde joni noon sen jooɗike ɗo ɗen noon en salike waɗgol ko dowa waɗede kon ko sutti ko eɓe invite mo awa hare noon min mi haalanayi on ɗo ko laaɓi pos nodditugol ngol meɗen nodditude dartagol ngol meɗen dartade yewtugol ngol meɗen yewtude etagol ngol meɗen etade si tawi mo be waɗali ko wawi kon haray wata goto wullir hay goto haray wata goto wullir hay goto menen ko men wawi kon meɗen waɗude komin woni wadde ɗo kon ɗon hay goto ala men yoɓude hay mbuɗu fi muɗum ko par ce que meɗen jogui prise de conscience meɗen andi goɗɗo go arata darano leydi men ni ko menen duwa daranade leydi ndi ko enen duwa daranade leydi ndi ko ɗum waɗi si tawi hawri on tigui ala e haaɓude donc si tawi noon onon on sikki walagol ko fetere mum fowto ɗum ɗon ko onon tum faala ɗum en fof meɗen hiɗen faala ɗum ɗon en fof meɗen hiɗen hatongini e fowtagol mais si tawi hewti ko tawata ni soɓe nangama a dowaka wiide hiɗa dowa darde ballon a dowaka wiide hiɗa yewde ɗo ɗen e goɗɗum hiɗa dowa accitude haajuji ɗin fop fi ɗum ɗo hanki si tawno hara en 100 personnes en yawno tawɗen ɓe ɗon ɓe timmano 100 personnes sen 100 personnes en yawno dari ɗen ko on ɗum ɓe waɗayno en ko en dénonçayno han police o gara tawa en ɗon en dénonçayno han police o gara tawa en ɗon min mi inni noon mi weltaki few mi weltanaki jama on faami hanki ɓen ɗon ɗen ko si tawno hana nun hiɓe wawnolan warde min ɓe waraynolan ɓe fof maɓɓe déjà min hari ɓe andilan ɓe fof maɓɓe hiɓe andilan ko hakkude maɓɓe ɗon min ukki mino min jeenayo contre ɓen ɗon fof miijite ɗum donc hawaray ko yon andu c'est à dire soit en fof meɗen en immoto wakkilo ɗen soit haray ko yon andu ko onon sali wakkilo ɗen par ce que on heeɓi ko hikko yeeso hara na joɗagol e ɓaawo téléphone mum tun kadi e wowlugol hara ko immagol kadi yaha wona kadi premiére ligne si tawi noon on heeɓi ɗum ɗon fof on sikki ko sama kala min ko mi andinayi on noon min hay goto ala yoɓde hay 15 hay mbuuɗo mo be meɗen noon no jogui golle mum no jogui famille mum no wawi no woni à l'aise voilà min hande si miɗo faala je suis à l'aise je vais nulle part mi wonay ko an je bouge pas ason famille donc si tawi en wakkiloto wakkilo ɗen sina ɗum haray koyon andu ko onon sali en tout cas min guilandema mi fuɗɗi ɗo ɗen on fof mi oɗon hiɗon andi hayde wotere on tigui yiltitorali ɓaawo ko fi hon ɗum hina fi moɗon hina fi ko fi intérêt général on oson fami min miɗo andi si tawi en acci ɗum ɗo ɗen haray hande kadi nafa ala ko windantoɗen ɗo asile politique onon noon ɓe ala kaydi ɓen onon ɓe ala kaydiji ɓen on jaɓiɓe jiiɓi kaydiji mon ɗin on ninsay onon faalaɓe dépose ude asile politique ma onon dépose ɓe habbi résultat on jooɗike on salike immagol yaha dénonça ɗum ɗo on fof moɗon on woni yimɓe samakalaɓe on fof moɗon on jogike dossier ji fenade par ce que ko dossier ji fenade kala mo dénonçali ɗum ɗo ko fenade on tigui jokki ɗum ɗon mi haalano donc haray on acce hakke mi juutini donc mi faalano tun andi gollon ɗum ɗon haray noon kadi ko hikkiti ɗon kon ko samedi aro ɗo kamɓe on hiɓe jogui bus je tati iwoje France togol Belgique bus je tati ɓe jogui yahoje enen kadi en fof meɗen wallidiren yehen Bruxelles samedi en fof meɗen fotte e Bruxelles ko ɓe dari wo daroɗen manifesté andinen aduna Allah fof ko fenade ɓe jokki mi wowlitiki samedi aro ɗo mo be yo wayno gollowo bo yo wayno ƴetta ñalande acciteɗi haajuji men yehen daroɗen hay goto arata waɗana en ɗum ɗo mi toriki on ande wondema ɗum ɗo koko duwaɗen waɗude ko obligation meɗen marɗo kaydi emo ala kaydi onon noon ɓe ala kaydi ɓen ko toon duwa ɗon tawede ko onon duwa hikkade yeeso par ce que ko
onon ko fi dossier ji mon di wona jiibede parce que onon on hettali taw hay kaydi hiɗon faala kaydi ndi donc ɓeɗo ɗe noon no ari wiigol gouvernement ko wonɗon dogude ton kon ɓen ko fenade ɓen no gollude awa haray min mi andini on en fo meɗen nde dowa wakkilade voilà samedi aroɗo tout le monde à Bruxelles voilà donc are noon e nde yewtere ɗo ɗo ɗen ko Elhadj Seydou Baben Ousmane Gawal waɗi ɗo yewtere min noon nde yewtere ɗo miɗo faala en jentito nde et puis e hoore needi e teddungal jaaboɗen ɓe mawɓe men ɗo par ce que vraiment andi goɗɗo goɗɗo wonde no wawi sikkude hara no jogui gonga no hawni quoi o sikka mo jogui gonga hara wala gonga donc mais wonno no gasa hara si tawi ɓe jentitike kamɓe tigui e hoore kadi ko ɓe ko waɗete yewtere maɓɓe nden kon wonno no gasa kamɓe tigui ɓe faamay donc jentitoɗen ɓeɗo koɓe yangi jawle mum bonna fi makko ɓeɗo fof ko fiiwe on foolu ɓayno en foola laabi tati o acca ndaren heɓata goɗɗo ko fooli nan hedden aɓɓe seeɗa toon hoy yangi ɓenki ko ɗon hakkillanki min naali ɗon ko forte hatta siɗo fottana kadi wona kadi donc kamɓe ɗo déjà ko ɓe wi Elhadj Seydou kamɓe ko ɓe inni Alhaji Sellu ko fi Alhaji Sellu ɓe woni e wolde ɗo Alhaji Sellu yehi élection ji laaɓi tati gañaki joni noon Alhaji Sellu yo ndaaru yangi himɓe ɓen ko himɓe perdi jawdi mum wonkiji mum joni ndaara kadi iwtirɓe ɓaawa ɓen ƴetta parti on jonna ɓen ɗon ko ɗum ɗo woni yewtere maɓɓe nden ɗo donc joni noon juste o parti ɗo kamɓe ko hombo ɓe proposé fiyo Alhaji Sellu fiyo remplace Alhaji Sellu ko ɓiɗɗo maɓɓe on par ce que ko ɓiɗɗo maɓɓe on c'est à dire lagine fof ko ɓiɗɗo maɓɓe on inni no faala remplace ude Alhaji Sellu hay goto townali jungo donc min mi sikkuno ɓe mawɓe men ɗo ɓeɗo hiɓe woni très mal placé fi wiwgol yo Alhaji Sellu ndaaru goɗɗo goo lagine fof wimi ko ɓiɗɗo maɓɓe on tun wi no faala remplace ude Alhaji Sellu sabu ɗum ɗon tun an en tant que baba hiɗa doit fankude ɓay haray beteke ko ɓiɗɗo ma faala remplace ude goɗɗo goo faalaka hay goto tawnali jungo sina ɓiɗɗo maɓɓe on donc si tawi no joni hawri jama on hina ɓiɗɗo maɓɓe on faala ɓiɗɗo maɓɓe on ko par ce que hino tawti laamu ngu andanɗa hoorema ni hingu utilise ude ɓiɗɗo maɓɓe on fi jiibugol président parti on fi jiibugol parti politique on joni kamɓe non ɗo o leyɗo non joni yoɓe wallito jama parti maɓɓe mo ɓe wonno e mum on mo ɓe woni e mum on o ley ɓe wallito parti mo ɓe woni e mum on si tawi ɓe yiiɗi parti on koyeɓe wiide joni yo président on accitu jonna goɗɗo goo ɗum ɗo noon kamɓe tigi si ɓe miijitike ɓe taway ɓe waɗali ɗo faamu par ce que sabu ko si tawno hara ko ɓiɗɗo goɗɗo goo landino hiɗa wawi sa immade défenda on tigi inna a on ɗon kañum kadi tan temmo ndaare kono ɓiɗɗo ma reedu yo taw ko on ɗon faala jiiɓude hande ko lagine fof o woni jiiɓude na hay parti on tun ɓiɗɗo maɓɓe on no jiiɓude lagine fof kamɓe ɗon ɓe yaltude noon ɓe inna hiɓe encouragé ɗi ɗum ɗon hiɓe souteni ɗum ɗon noon min pour moi c'est une erreur continue ila hikka koto waccira ni hande kadi o tefto parti on tranquille hakkina woɓɓe si ɓe woɓɓe mi nani woɓɓe nen ono faala parti o sinja hoore mum ɗan Sellu sinja parti dey o waro tawi parti sinjaɗo o jonna kankadi wawi jonde goɗɗo ma e portade goɗɗo ko ara ay so jonnade namo faala on adda kono ɓe jama o suuɓi wo adde kono noon parti wona sinjuɗo on du gattamo laamade sona ɗum buyno ka parti ɗo fewde men wonno ko wiyeteɗo opposition fewde général Lansana Conté komene wonano fiɓade de gaz komene wonano felere ko ɓiɓɓe men raɗa e leydi ndi dogi leydi ndi yeey ɗaɓɓoy ka janngoya bone Allah e ñaane laamu ngu on tuma kono ko ɓe won rolɓe ɗayewdeje kadi o yi ɗo iɓe faala andinde jama on wondema président Sellu fewndo wonduno e gouvernement Lansana Conté on kamɓe wonno hollude jaggu wo hande ko kamɓe kadi laami en ko UFDG on non ɗo Alhaji Seydou ɗo on faayi par ce que on yi ngu laamu Lansana Conté ngu eɓɓodira e laamu CNRD
laamu Lansana Conté haysi ɓe holli jaggu, laamu Alpha Condé haysi holli jaggu, nanda e laamu CNRD. ko ɗo noon woni onon mi sikki tun on zapu ma ɗum on faami on yejjiti. Awa ande hande ɓiɗɗo mon on Usufalima ko laamu bandi o wondi, hay goto fotanaɓe. Sadi ko pinka ɓe ƴetti ɓe yehi ɓe délosi lanɗo joɗornoɗo jaggu mo yimɓe ɓe wonno contestude kono hina waɗɗo kuɗetade. Voilà, ɗum ɗon c'est un point très important fi on faamu. Onon son sikki on eɓɓidira e laamu Lansana Conté e laamu CNRD hina gotum dey. Mamadi Doumbouya mo Usufalima woni sutenude on, mo onon baaɓe makko wonɗon sutenude on, ko ƴiiƴan fewno ɗo ɗen ni haysi innama ɓe yari ƴiiƴan yo henan on tellement ko ɓe moddi ƴiiƴan. Donc si tawi non on inni ko ɗi laamuji ɗo wonɗon eɓɓidirde on faayi. Et puis kadi fewndo Lansana Conté ha hande haɗi sifa ngu jagguɗo waɗali. Lansana Conté awa haysi ha hande o fermali média. Déjà média ji ɗin ko kanko créé, ko kanko accidi, ko kanko jonni licence ji média ji ɗin fof. Média ji ɗin fof ko fewndo Lansana Conté. Hande ɓiɗɗo mon on no tawa e laamu fermuɓe média ji guine ɗi. Ɓiɗɗo mon on woni porte parole jooɗiɓe, c'est-à-dire woni sokkude sifa Aliou Ba. Joni noon andi ton noon ko ɓiɗɗo mon on woni première, c'est-à-dire kanko woni porte parole gouvernement o. Donc kanko ko kanko ɓe woni utilisude. Onon on wallitaki mo fi yo yaltu e ɗum ɗo, iɗon ɓurtude mo enfonsude ko ɓiɗɗo mo reedu. Miijite ɗum ɗon, miijite moƴƴa. Onon fi wallitagol mo hiɗon wiide ko fewndo Lansana Conté jaggu woduno, fewndo Lansana Conté jaggu wodunogo ngo jaggu ha hande gila 58 lagine sertali e jaggu. Kono noon no yeyti mili hino woodi différence, c'est-à-dire hande ko lagine fewndi ɗon laamu CNRD ngu ko goɗɗo susata wolde gonga. Ko honɗum Aliou Ba waɗi si o soka ɓay onon iɗon andi ɓiɗɗo mon sokama, fewndo ɓiɗɗo mon on Usufalima soka. Est-ce que fewndo Usufalima soka, est-ce que ko hombo woni o yewtidali fi o yaltu, ko hombo woni UFDG daradaki fi o Usufalima yaltu, militant e sympathisant fo immi dari fi o Ousmane yaltu par ce que ko jaggu. Onon noon iɗon andi noon Aliou Ba ha hande hewtanali CNRD ko Usufalima hewtanno laamu Alpha Condé. Ko Ousmane Gawal darino inni wo lanɗo kadi si warama kadi no dagi lanɗo toñowo, par ce que yimɓe ɓen no warede. Donc si lanɗon kadi warama no dagi. ha hande goɗɗo nanali Aliou Ba no wowli lanɗo on ko déplacé. Aliou Ba ko yewtereji moko ba tun o yewti ko faamoto ko nanoto. Hande hiɓe jogimo ton hay fus o waɗa ko boni. Onon hiɗon defandude ngu laamu ɗo, onon ɗon defandude ngu laamu ɗo. Abbi oɗo ɗen mi walla mo quoi, parce que voilà yo anda ko faala. Donc onon iɗon defandude ngu laamu ɗo. Si tawi non hawri onon on wallitaki comment dirais-je, on wallitaki Ousmane, ko hombo wallitotomo, ko onon duwamo wallitade. Donc awa fewndo ɗo ɗen ni on duwaka eɓɓidirande mo laamu Lansana Conté e laamu CNRD, c'est-à-dire Lansana Conté progressivement. Lansana Conté ko hombo remplace no ko Sékou Touré, laamu Sékou Touré. Donc en wawata no heɓude, on tumati hari hay démocratie ala, on tumati hay multipartisme ala. Ɗum ɗon fof noon koye hoore laamu Lansana Conté heɓuɗen ɗin akiji ɗon. En heɓi liberté ji seeɗa han en hewti 2000, han en hewti ɗo ɗen.
donc jonnon ko hebuno den kon fo fewdo lansana konte dum no fo en perdi joni hande fewdo laamu do den ko biddo mon on tawti do en perdi droit liberté men on fo en perdi hande goddo susta wolde gonga hondum soki Habib Marwan ko hondum soki Habib Marwan ko hondum soki Habib Marwan mido sikka hay fuika ok donc jentito den kadno feƴƴa ne kono no yallodira no accindira ɗum donc mo wawi simo faala hikka kadi wongo candidat yo on kono noon yo accir ni parti o accita yimɓe parti o hande kadi min ka hakkillam so mi faami aray ɗum tawti e feere wiwde wonde yo présidentiel wonu président d'honneur e parti o haray no wondanimo e teddungal no wondani e parti on nafa teddungal ngal président d'honneur ko kanko hikki e président on si président feƴƴi jonnon fiyo sellu wonu président d'honneur ɗum ɗon ko onon e Ousou Falima ɗum ɗon arrange minen ɗum arrangeame minen militant ɓe minen ko men faala koye président sellu ardo parti o minen siko laaɓi ɗiɗi laaɓi tati laaɓi sappo ye élection men saɗed minen ɗum ɗo men na haajo amen noon inni président amen o ko président Cellou Dalein Diallo jonnon Ousou Falima si tawi hawri kadi c'est-à-dire si tawi hawri kadi justice on inni yo intégré ko nder ɗuma minen men haajaka e ɗum min wawata ƴettude sifa on ɗon min inna men naaday e nder parti amen o c'est pas possible déjà kanko ko perturbateur jo imo jogui poste ministériel o leydo imo jokka golle makko ɗen imo faala jiibude parti o parti moƴƴinɗo mo on ko on o faala jiibude joni ko on ɗum ɓuuri hulɓinade kadi onon kadi baabe makko iɗon arde soutenamo ɗon publiquement on andi ɗum ɗo no hulɓini donc awa haray noon minen ko min toroto on Alaji Saydou accide men e Ousou Falima on andi goɗɗo imo wawi wiide comment dirais-je imo wawi wiide ko makko ko ɗum ɗo o waɗata toon kono ko jaman fof hawti ɗon ɗum ɗon o wawata forcé ala ɗon donc minen andi si tawi Ousou Falima tawtay men e si tawtata men justice on yoɓe wolu koɓe faala ɓayi minen ko e nder parti politique men woni sariyaji no woodi statiji no woodi kanko Ousou Falima min faalaka mo ton hande min faalaka mo ton janngo meɗen andi ko faala kon onon tigi hiɗon andi ko faala kon président Cellou Dalein Diallo o wonata président d'honneur si tawi ko ɗum faala ɗon yejjite ɗum ɗon voilà yejjite ɗum ɗon minen ko président amen on non voilà onon si tawi onon on yiyaali wondema hay goto ko remplace mo sina ɓiɗɗo mon on minen min yiyaali ɗum taw min yiyaali minen min yiyaali ko Ousou Falima ardi UFDG min yaali ɗum ɗon si tawi onon on yii ɗum ɗon c'est que itte ɗum ɗon e hakkille mon par ce que waɗata militant de base harana militant ɓe ƴetteteɓe soodeɓen prostitué ɓen jonneteɓe mbuuɗi ɓe Ousmane jonnata mbuuɗi waɗa ko faala kon ina ɓen ɗo ndeminni ko militant ɓe soodetake ɓen militant ɓe jogiiɓe conviction militant ɓe andanda hoorema ni goto wawataɓe jippinde goto wawataɓe changude goto wawataɓe manipulude anduɓe ko faala président Cellou Dalein Diallo en tant que himo dari mo daditi mo inni wondema mahen jama on jokkay ɗum ɗon hay son tampinani hoore mo hay son tampinani hoore mo onon noon fi wondema si tawi hawri congrès waɗama ɗon Ousou Falima o ara e forcé o arda e huissier o waɗa e ni e ni o wattira e ni e ni c'est à dire min pour moi jara sa hiɗon wola ɗum Ousou Falima kanko tigi mo andi himo andi militant et sympathisant de l'UFDG himo andi ko siège ɗon o wawata arde ɗon o waɗa ɗon ko faala kanko tigi Ousmane mo andi ɗum si tawi noon joni hawri ko guere o faala mais yo démissionne ministre makko on wara yo démissionne o wara si tawi kadi ko en tant que ministre o wari fof mo heɓata gonga simo faala noon o arda e waroɓe yimɓe ɗum ɗon on goto accantamo ɗum ono wiɓe wondema yimɓe maye ko si fof ma est ce que on nani si fof maye fof maye
usu falima e CNRD on si tawi ko ɓe faala ko yewgol waɗa jama fo yoɓe yewɓe waɗa jama fo onon noon sikkude ko usu falima goɗɗo no fijire naadugol mo e nder o parti hara CNRD on kamɓe woni hombo hara justice la Guinée on ko kamɓe woni hombo ko ɓe wawi ko waɗugol saria on si ɓe wawata ɗum ko haaju maɓɓe si tawi yeehi ha daari tawi ko kamɓe tigi ukkidirta yimɓe ɓe fiyo yimɓe ɓe wardu mais on tumati hara justice kadi no woodi hara na la Guinée to justice no woodi hara na la Guinée to ɓay haray kamɓe ɓe sikkude nayi aduna on ɓe tawa on tumati ɓe andinte ko e nder aduna on ɓe jeeya ko ɗum woni sifa ɗum min ko hay fus mi hula Ousmane Gawal si tawi hawrimo hooli hoore makko yo ar ɗon ɗen o inna wondema en tant que ministre o ara ɗon ɗen o wona ɗon candidat hay goto faala kam hay goto tawtata hay goto jaɓantamo ɗum personne si ɓe faala noon ɓe arda e noon e charde combat ji ɗin fof hay goto jaɓantaɓe ɗum on ɗum woni sifa ɗum si ɓe waray yoɓe dawkisa ɓe ara ɓe fuɗɗo wargol fop on tumati ɓe anday si tawi hawri ko kamɓe jeeyi yimɓe ɓe on ɗum woni sifa ɗum ara ko goɗɗo hayna yaltugol dey ko kene ya manifestant ko nder suudu on tigi inna waray on tigi en mbayi ɗon hooli ɓe kamɓe koɓe kulle quoi goɗɗo yaltali e manifestation naata ko nder suudu mum organise ton congrès mum o woɓɓe ara ƴetta pinkaji ara inna waray ton yimɓe yoɓe arɓe wara non c'est même pas la peine quoi ta ordre de présidence karumaji vice président ɓe ɓen ko ɓaawo makko yitetta kanko président d'honneur donc si fiƴƴi président ko président d'honneur fii kala o tawetake e wotanteɓe ma suɓeteɓe ko cadre ji candidat député conseiller maire ko so Allah ɓe tawetake kono noon ka si feƴƴi ka président ko kanko si vice président e jokkita ɗum donc so waɗama ɗon ko ɗum Allah hinde yaafo Allah jumadu ba banque mondial ko ɗum o jaɓuno o woni harle goɗɗo forsama ono diɓe Allah ji sellu woni ha o sukaɗo miɗo tañini darja makko kan e faamu makko on fewno ɗo voilà en accira ni ça parce que c'est même pas la peine quoi Alaji Ba Mamadou non mo ɓe woli ɗo fi mum on on ɗon ko wino jama lagginan kon fof laaɓi pos hay goto o décevali ko innuno jama on kon sellu no wondi e mum o innuno sellu no mari expérience sellu kadi no andi no gouvernement yarata o inni sellu no jogui jikke o inni sellu ko responsable jo sellu ko wino sellu kon fop sellu no tabintinni han joni goɗɗo yaltali e mum donc ha joni sellu no darino ko dari no woni ko woni ko kombo yalti e combat on ko ɓiɗɗo maɓɓe on ko ɓiɗɗo maɓɓe on hein c'est-à-dire ko dalen a joni no continue combat mum kamɓe no ɓiɗɗo maɓɓe on ñanden o dari keɗo e Libéria o inni o kanko hari déjà laamu arno ngu o tawtay kanko on ari o haaɓi o gayni combat kanko e kamɓe kadi ɗo ɓe inni o ɓay tun sellu élection ji tati ɗum ɗon feƴƴi joni hande kadi koyo yaltu mais minen ɓeɓen andi dartiɓe han heeɓi laamu ɓen fo ina élection ji ɗiɗi ma tati tun ɓe jokki han ɓe heeɓi han donc sa daari wano Ablaye Wade ko dartiɗo mi anda élection ji jelo so heeɓi laamu Alpha Condé ko élection ji jelo perdi so heeɓi laamu kamɓe ɗo ɗen wo joni ɓay tun hewti noon joni noon tour mo andanɗa hoorema ni hewti ko laamu ngun heɓoto ɗon par ce que yiɓe andi laggine foppino andi ala mo sellu darodata élection yiɓe andi ɗum ɗon te yiɓe andi kadi kala wujjituɗo sellu élection yiɓe andi ko hikki ɗon kon donc ɗo noon ɓe faala noon ƴettude pagaye ɓe waɗana en ko parti en jaɓata ɗum ça ne marchera pas guinéɓe ɓe fof no duwano salade ɗum ɗon hina hayɓe UFDG ɓen tout c'est pour vous dire quoi donc awa haray noon Alaji Seydou ɗo aray ko wajote ɗemɓe ko toroto ɗemɓe koye ɓe acci doyen e Ousmane kamɓe ɓe heeɓimo ɓe wawimo ne'ude ha o janɗi o ari UFDG ko sellu dalen hollidirimo e jama on ko saabu sellu dalen Ousmane Diawal heɓiri guma simo jangguno hari aduna on andali ɗum simo marno expérience hari aduna on andali ɗum koko bakkodiri e sellu yimɓe ɓen andimo koko bakkodiri e sellu o waɗa gorko suusay
gilande ma non ko sertuno e sello hande ko ministre kono no waywa wujiɗo soɓe hande Ousou-Falima imo waywa wujiɗo soɓe personne n'en veut hay goto hajake makko a innata ko ministre jo min ko hay tiradugol e makko photo lan hersi mi susata mi wawata je ne peux pas parce que haray mi jippini hoore am haray mi jippini hoore am. Donc, voilà. Younoussa me demande, vous connaissez-vous monsieur? Non, Mianda, monsieur Kola Baldé. Mais j'ai vu mi intervention de Mako, monsieur Baldé. Mi intervention de Mako, mais je ne le connais pas. Donc, comment dirais-je? Ousou-Falima. C'est-à-dire, quand Koko ministre, mais mi innuma sabu makko ministre mettiti yimɓe ɓe personne ne veut être ministre à cause de Ousou-Falima, personne, tellement qu'il a déçu le monde, comme innuma neɗɗo ayna wujiɗo soɓe, il est en train de tout, c'est-à-dire ndaaru waɗugol yaltingol vidéo ji aybingol président o adoɓe expulsudemo ko parti pendant mi anda plus de combien de mois imo yewde ko médiaji imo aybinde parti o imo ƴetta décision hari on tumati honto mbawi makko woni hanno ɓe yeytomo yo accu sariyaji no waɗa sa défendata parti o si tawi hawri a participata a défendata ko aybingol tu wonda hande kadi c'est fini. C'est-à-dire sariya on hande kadi no rewi e hoorema iɗa wawa expulsede rien ko a yaltini hoorema. Donc si tawi ɗum ɗon no waɗi lanni haala ala ton kanko tigi hoore makko o darino ala naali bawuri iɗen andi en fo a jara iɗen fillito kanko tigi joni noon ɓay hewti tour makko on joni ɓay hewti tour ɓiɗɗo mon on joni hande kadi fi ko ɓiɗɗo mon o waɗno bawuri ko ɗum ɗon koye jama o yejjitu joni onon ɗo koye oɗo ɗen kanko koyo imposé lagine fo ko Ousou-Falima tun towni jungo inni no faala remplace de Cellou Dalein ɗum ɗon kadi o démissionnal taw ko ministre déjà imo toñude lagine fo parce que o doit ka wowlude en tant que démissionnal et en tant que ministre. Donc ɓay noon nayi en perduɗo tan accire ni parce que menen ko Cellou woni menen ko Cellou men andi si tawi ko laaɓi sappo woni candidat c'est pas votre problème menen ɗum ɗo meɗen faala menen en tant que Cellou no faala meɗen faala on faami en tant que Cellou no faala meɗen faala en tant que Cellou veut nous voulons laaɓi en tant que Cellou veut nous voulons en tant que Cellou no faala meɗen faala voilà. Donc musidɓe am faalaɗo o yo sorto faalaɗo guere wo kadi yo yew ko siège ton o heɓay guere parce que les gens ne vont pas se laisser faire, ça au moins c'est clair. Donc voilà haray on jarama on fof moɗon ko ɗum addunolan ɗo hande voilà haray waton yejjitu Bruxelles samedi arowo ɗo ton yejjitu. Donc mi goɗɗo no landito ɗo ce qui s'est passé à Montreuil, vous allez le savoir après. Voilà, on va rien expliquer, j'ai déjà expliqué au début. Si tu veux, tu reviens sur la vidéo, tu vas écouter. Mais ce qui est sûr, le combat continue. Voilà. Haray, merci beaucoup, merci à tout le monde. Voilà, Oumou Dimon, merci. Merci beaucoup, voilà. Merci à Younoussa, merci à Alpha Oumar. Voilà, Alpha Oumar Bari. Merci à vous tous. Voilà. Et à très bientôt. Voilà, et à très bientôt. C'est ça. Samedi, tout le monde à Bruxelles. Voilà. On va traquer les comment dirais-je, les poltrons, les traîtres, ceux qui ont demandé l'asile politique et en même temps, ils veulent profiter du système ici et là-bas.